Revanica to jest arhitektura i slikarstvo. Najveća crkva ovog perioda posvećena Vaznesenju, manastirska crkva i grobna crkva kneza Lazara. Prilično velikih dimenzija, razvijen upisani krst sa 5 kupola i bočnim pevničkim konhama, trikonhos, sa nekada otvorenom pripratom, podeljenom na 9 prostora, od kojih je srednji imao kupolu, građena alternacijom kamena i opeke i bogato ukrašena dekorativnom kamenom plastikom, sa prepletima dvočlane trake i keranoplastičnim krstićima i ima rozetu na zapadu, ograđena zidinama i kulama. Program slika je u odnosu na prethodno razdoblje prilično sveden. Ne postoje karakteristike jedinstvene za slikarstvo ovog perioda. Najčešće su za vladare radili zografi iz Soluna u klasicističkom stilu. Često su prisutni skladni odnosi plavog i zlata. Za vlastelu su radili lokalni majstori. Slikarstvo je isprano i veoma je postradalo u višim delovima. U oltaru su većinom uobičajene predstave i 2 scene iz života Bogorodice u svodu, 2 scene stradanja u donjoj zoni. U kupoli se, pored uobičajenih tema, nalazi nebeska liturgija, a u kalotama malih kupola su likovi 2 vida Hrista, Bogorodice i Arhangela Mihajla. U svodovima i višim delovima zidova su veliki praznici, veoma postradali, i ciklus čuda. Postoji i niz medaljona dugih boja povezanih u osmice u koje su upisani likovi svetitelja, a na stupcima su likovi svetih mučenika u medaljonima. U donjoj zoni su figure svetitelja, svetih ratnika i u pevnicama i svetih monaha u zapadnom traveju, a na zapadnom zidu portreti ktitorske porodice. Oslikano je u 3 faze.